أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين ومن والاه. الحمد لله أول والآخر والظاهر والباطن، خلق فسوى وقدر فهدى، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعث الله بين يدي رسالة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hörmətli mümin müsəlmanlar, əziz qardaşlarımız, indi barşamızda yerdə məşnəsini qurrəbik şartız. Rabbimiz salaşmış cümhur saatlərini xeyirli qılsın, bərəkətli etsin. İndi barşamızı selamlar. Esselamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu. Rabbimiz Allah şuşu indi bir əhamiyətli, həm fazilətli bulğan cümhur saatlərini xeyirli qılsın, bərəkətli etsin. Həmçindən də Allah Teala'ya muhtam olsun deb bilgan duolarni o'qib, Alloh taologa tavba qilib, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning sunnatini yeyib, xayrli amal qilishga Rabbimiz Alloh barchaga nasib etsin. Shundan keyin kundagi izgi niyat bilan juma namozidan qatnashim, va'zdan ibrat namoz o'qib ko'ngil tinchligidan ajr savob oling deb kelgan har bir mu'min musulmon kishisini Alloh taolaning salami, barakati, ne'mati yog'sin. Ham hech cheksiz shu ajr savoblarni olib, ko'ngil tinchliklarini olib, biz endi jamoat shinanda Alloh qarshida xayrli ne'matlarni, xayrli barakatlarni duo qilib yashashga Rabbimiz Alloh nasib etsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zining hadis sharifida boy deydi: والله إني لا أستغفر وأتوب إليه يوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. Şundan şu turmuşda Allah bilen on itibli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber eder. Derslikte Allah Teala'nın diline 70 tapır artırır diye. Şundan da Allah Teala'nın tövbe istiğfar kılan mağfiretini sırrında. Şu turmuşda Allah Rabbimiz Gafurur Rahim, Gafur ituşu, Rahim'de. Koyduğu şartlarda elem olası hata, kemçilik, günah kılana haminde o'zine yo'l bermaydi. O'zin shundan dayini g'ayiblik hamida Alloh taolani g'afur etmas deb natija yasaydi. Lekin Alloh Rabbimiz Qur'oni Karimda aytadi: "La taqnatu min rahmatillah." Alloh taolaning rahmatini umid uzmaymiz deydi. Chunki Alloh Rabbimiz g'afur etuvchi. Alloh taolo g'afur etuvchi bilan rahimli. Hem bizni bak edip, o'sha turmushda xato kemchiliklar har vaqt bor, bilib de ham da bir bishoramiz Allohdan qilamiz, lekin Alloh taolo G'afurur Rahim. Ham bizga shundan da juma soatlarini beradi, Ramazon shayxoylarimizni beradi. Yana shulay big ahamiyatli ham foziliyatli vaqtlarni belgilaydi. Juma vaqtida qilgan duolar qabul qilinadi deydi. Yana shulay Ramazon shayxoylarimizda tutgan ro'zalar uchun ajr savoblarini Alloh taolo o'zi beradi. Har vaqt Rabbimiz Alloh bizga bu tinchlik beradi. Shu xato kemchiliklardan yiroq bo'lish uchun. Agar kimda xato kemchilik bor ekan, shundan da izgilik boshqa Alloh taolo yo'qni yo'llarida, usullarida Rabbimiz Alloh bizga ko'rsatadi. Rabbimiz Qur'oni Karimda buna deydi: Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila ma'firatin min rabbikum. Rabbimizning yaratganini oshiramiz deydi. Ya'ni Rabbimiz Alloh g'afur etuvchi. Haqqoning yaratganini oshiramiz. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ham shulay jannat ahlilaridan ularga turishimiz deydi. Derslikda jannatning kengligi yer ham kengligi turibdir. Jannatga loyiq bo'lgan kishilar hech cheksiz shariat hukmlarini shundan da ixtibor qila olsalar ham endi hükümlerin bozulduğu
baş tartışırlar. Takva müminlerdir. Allah Rabbimiz devam edirlikdə "Ellezine yunfiquna fis-sarra'i ve'd-darra" o müminler boy şartlarında da, yarı vakitlarında da Allah Subhanahu ve Teala ko'rsatgan o'rinlarga miskinlarga, zaiflarga, muhtojlarga va shular g'ariblarga, masjidga, madrasalarga yedim pulsiz alır. Ko'rmoqchi ham eshitmovchi bandalarga fiziqdan salomatlikni yo'qotgan adam bog'larına o'z ishlarini choralari ham yetimlarga sadaqa beradi. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ Aşılarını sabırlık bilen tuttatalar. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Adam olası değil ki bu sıra Ağuz gaybını tutanın reddetken kişi bulsa mercağı edip mine indi kişi gafu edip gafu edine. Yani şulay Allah Subhanahu ve Teala bizge indi anlatar وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Elbette Rabbimiz Allah yaxşılık ham izgilik kılışı müminlerini yaratar. Yani Allah Teala'ya işit yakınayı yollarına tabırdan israr koysa Rabbimiz Allah özü aşıktan aşık Kur'an bilen bizge ilgili kürsete ayetler bilen kürsete neydi amel kılarlar işli olarız. Rahmetu minallahi azze ve cel ala tevbe dunubun insan. Allah Teala şundan da indi hürmetli cemaat rahmetli, şefkatli hem şu turmuşta, şu dünyada elem olasın kılan hata kimçiliklerine ve günahlarını gafu düşürürdü. Turmuşta yaşayanda biz bir bu hata kimçilik kılarız. Lakin indi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uz turmuşu aşağı bizden köşede neşik dürşitip oluklarlar dünyada. Hem her vakit dua bilen Allah Teala'ya yakınayı bilen hem şundan da Allah Rabbimizin rahmetin, hamini, mağfiretin olur niyeti bilen eden olası her vakit hıyal bilen geçir. Allah Teala'ya ümitlene. Allah Subhanahu ve Teala işisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizge indi iletken bir duanı. Şu dua şundan da indi şöyle bir yankırı Allahümme inna a'udhu bika minel hammi vel hazan ve a'udhu bika minel aczi vel kesel ve a'udhu bika minel bukhli vel cud ve a'udhu bika minel agabati deni ve qahril rical Allahümme inni a'udhu bika minel hammi vel hazan ya Rabbim Sima tavakkal kıldım. Sima yalvardım, yine türlü tınışsızlıklardan değil, ve korkulardan, kayıp eserlerden yarar et. Devam edip Resulümüz bulaydı ve a'udhu bika minel aczi vel kesel. Ey Allah'ım, yerlerden toşlama. Mine kişisizlikten, yapavlıktan yarar et. وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ Ya Rabbim, fakat sınavına şanım sığınan, meni sarımlıktan, kımsızlıklardan değil, hamide korkulardan yarar et. وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَلَبَةِ دَيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَيْءِ Allah'ım, sınavını edip dua kılan, meni kütere olmasılık borçlardan yarar et. Anları indi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indi öz-özünden kulğa Allah'ın güç kuvvet bir nefis bilen dileklerini jingip kulların sabırlık verdi. Hem indi şundan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duanı kılgan hem bizge giderken bu duanı kılırga bu duanı bizge her vakit kılırga Allah Rabbimiz nasip etsin. Şu turmuşta Allah Rabbimiz hidayet verir. Bizni gafu etib, hamini türlü bızıklardan, efetlerden, hayır hasretlerden yarar etsin. Hamini şundan da Allah Subhanahu ve Teala bizge indi nimetlerini, şartlıklarını, bereketlerini verip, iman kaynakları bile şu Ramazan şehit koylarımızını karşı alırlar, Rabbimiz Allah nasip etsin. Çünkü kızganış biz indi bile göre biz kimdir niyetli
Рамазанны изгилік белән уздырырга, уразага керергә, таравих намазларны укырга, ләкин вакытлары, әҗәл вакытлары килеп җитсә, шушы бик фазилатлы булган Рамазан шәриф айында күреп булмый. Кыска арада күп кеше белән саубуллаштык, җаназа намазына катнаштык. Аллаһ Раббыбыз аларны гафу итсен, чөнки Аллаһ Раббыбыз Гафур Рахим. Һәм инде шушы мизгелләрне Аллаһ белән хәйр кылып, безгә инде бәрәкәтләр, тынычлыклар, күңел тынычлыгы биреп, Рамазан шәриф айларыбызны бердәмлеккә уздырырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Вассами'у дуа. الحمد لله رب العالمين فقال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ينزل البركة والنعمة والقدرة اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Уважаемые единоверцы, Пророк Мухаммад, мир ему, в одном из своих изречений сказал: «Аллах инни ластагфируллаха ва атубу илейхи фи йауми акthar мин 70 марра». Равах Бухари. Поистине, уповая на Господа, обращаясь к Нему в течение дня, более 70 раз я взываю о прощении. Пророк Мухаммад, мир ему, указал на то, что мы должны делать, потому что делал это он. Мы понимаем, что именно в пророке есть милость, есть пример, и Всевышний об этом говорит в Священном Коране: «Кана лакум фи Расулиллахи усватун хасана. Лиман кана ярджу Аллах ва явмал ахира ва закара Аллаха кафира». Поистине, посланники Божьи, его поведение на происходящее для вас наилучший пример для подражания. Образец благодарности для тех, кто стремится к Богу, стремясь совершить благодеяние и в конечном итоге быть помилованным им. Помнит о судном дне, сторонится греховных дел и поминает Господа, часто обращаясь с молитвами и, конечно же, восхваляет Его. Молитва Всевышнего пророка Мухаммад ему в одном из своих дуа, молитвы, указал нам на то, какие слова мы должны использовать. И он говорит: «Аллахумма инни а'уду бика мин аль-хамми валь-хасан, ва а'уду бика мин аль-аджли валь-касал, ва а'уду бика мин аль-бухли валь-джубн, ва а'уду бика мин аль-'алабати дайни ва кахри ар-риджаль». Эти строки, эти слова звучат так: «Аллахумма инни а'уду бика мин аль-хамми валь-хасан». О Всевышний, я прибегаю к Тебе, прошу, удали меня от различных беспокойств, тревог и печали. «Ва а'уду бика мин аль-аджли валь-касал». Прибегая к Тебе, о Господь, и уповая на милость Твою, прошу, удали меня от бессилия и лени. «Ва а'уду бика мин аль-бухли валь-джубн». Прибегая к Тебе, о Всевышний, прошу, удали меня от скупости и жадности, а также от трусости. «Ва а'уду бика мин аль-'алабати дайни ва кахри ар-риджаль». Прибегая к Тебе, прошу, удали меня от долгов, с которыми я не смогу справиться. Расплатиться и дай возможность совладать с самим собой и побеждать в первую очередь самого себя. На сегодняшний день, уважаемые единоверцы, эта молитва, мольба несет в себе повседневную актуальность
для каждого из нас. Пусть Всевышний примет наши благие дела, простит прегрешения и даст возможность вместе встретить замечательный священный месяц Рамадана, совершая поклонение и, конечно же, тем самым приблизиться к Господу. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва акимус салям.